Сүйүүдөн тапкан билегим, сүйөнөр том жөлөгүм, нур болуп кирдиң сен үйүмө, көксөгөн үмүт тилегим, жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм. Шылдырап аккан булагым, жаныма эрмек ынагым, көрбөсөм көнүм бөксөрүп, сагынып кана турамын. Жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм. Каткырсаң балкып кетеми, асманга учуп жетеми, булуттай болгон жүрөгүм, садагаң болуп кетейин. Жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм. Жыпарым жыттым шириним, күн болуп көктөн төгүлдүм, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүм, арчадай болсун өмүрүм.
болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Биле келе жаштар ай биле келе, шапар деп шаттанып жыр кагыла. Бириңен бириң калышпай биле келе талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго тойго келгиле, тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, бубул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен нур менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго тойго келгиле, тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго тойго келгиле, тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Amançılıkta Akkal pakçan atalarga, ak çolukçan apalarga, assalamu aleykum, vassalamu aleykum. Balapandar şumkar bolat da, çırpı gösse çınar bolat da, kiçinekkey cöcölörgö, naristege böböktörgö, assalamu aleykum, vassalamu aleykum. Salam jaltıga, aytan sahnada, tazim kılamın.
жалпыған айтам сахнадан башың диемін элим алдыңда тизе бүгөмүн элим алдыңда Assalamu aleykum, salamdaштым, salamdaшу парзы болот, аманбаштын. Барсыңарбы, тойго келген төрдө келим, асыл сөздү ак баракка калемдедим. Амандашу, учурашу кыргызда бар, амансыңбы көрбөгөн көргөндөрүм. Аксакалдар төрүбүздүн көркү болгон, араңар кемибесин өзгөрбөгүн. Кыргызга каргыш дер сөздөр болсо, жараткан ак батаңдан өткөрбөгүн. Бүгүнкү жыйынтек тойго куш келипсиз, сый көрүң төмөндө эмес, төрдө бүгүн. Кана салага чыгып куш келипти. Мына төрүбүздүн көркү болгон сакалы менен шаң бердирген Кытай уулдары, күмүш кашыктай кыздары бийлеген, казаны оттон түшпөгөн, уулдары аттан түшпөгөн ак сакалдуу аталар. Чаштары булак айланган, көкүрөктөрү булак айланган, урпак үчүн жанын берген, балдар үчүн канын берген ак жоолукчан, ак элекчен энелер. Элибиздин оорчулугуна жүрөктөрү титиреп, элибиздин токчулугуна күнүңдөп көздөрү сүйүнгөн, 2 чылбыр 2 тизгин колго алган шайыр мүнөз акелер, шаңкылдаган жеңелер, желдей жорткон жезделер, шайыр мүнөз эжелер, ага инилер, бөлүнбөгөн бөлөлөр, Кудай кошкон кудалар, карындаштар, ошондой эле майда мадырабаштар дейбиз дагы. Красноярскийде менмин деген акыркы күндөрү популярдуу болуп аткан Бишкек тойканасына тагыраак айтканда Мирлан менен Нуриланын күндүзү тапканы доллар, түндөсү тапканы балдар дегендей бир уйкаштырып дагы сүйлөп кетели. Тагыраак айтканда дагы бир Маржан кызыбыздын жыйынтек тоюна кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин тойканабызга азыраак убакыт болсо дагы кожоюндары, тагыраак айтканда жанатан бери сиздерди келиңиздер деп устолдорго жайгаштырып, бирок алгыла деген адамыбыз жок болуп турат. Анда эмесе бүгүнкү биздин тойдун ээлери, тагыраак айтканда Маржандын жакшы көргөн ата-энеси Мирлан жана Нуриланы сиздердин алаканчалыктар менен тойдун ачылыш аземине жетелейбиз. Арыңар эле таансаңар керек. Эми тааныбай бир шопур илешип келген коноктор болгон болсо, бүгүнкү биздин тойкананын кожоюндары, тойдун ээлери деп койсок болот. Анда эмесе сиздерге астыңыздарга аш коюп, колу бутуңуздарды бош коюп, бар тапканын бапырап чачып отурган Мирлан мырзага сөз беребиз. Дем болсун. Кана бир кол чабып койсоңуздар. Мирланбек жигитибиздер. Assalamu alaikum. Kuş gelipsizler. Köpten beri niyet kılıp kütkön günübüz uşul eken. Nurilla kız kança жылдан beri degende niyet kılıp tilегизге, ой максаттарыңызга жетип отуруп, сүйүнүп, кубанычыңыз койнуңузга батпай толкунданып турган мол. Сиздерге рахмат. Ушул жентек тоюңузду куш келипсиздер дагы бир жолу. Алдыңыздагы таамдардан таам атып, жакшы ойнап күлүп кетиңиздер суранабыз. Кол чабып коебуз. Молодец. 1,5 ай жаттап турчу сөздү дагы, молодец. Мына кадырлуу коноктор ушул Мирланбек жигитибиздин жакасын агартырып, тагыраак айтканда эрди эр кылган аял деп коюп, ханды хан кылган вазир деп коет. Анда эмесе ушул Маржан кызыбызды
9 ай boyunda көтөрүп түн уйкусын 4кө берип, ак сүтүн берип отурган Нурила айымыбызга сөз кайрайлы деп турабыз. Кол чабабыз айымыбызга, кол чабып. Урматтуу, бүгүнкү биздин ушул сыйлаган, урматтаган биздин жакын адамдарыбыз, ушу сиздердин бүгүнкү биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп, биздин ушул жүрөктөргө батпай турган чексиз бир бакытыбызга күбө болуп келип отурганыңыздарга биз чоң рахмат, таазим барыңыздарга. Ошо биздин азыр ушундай убагыбыз, кубанычыбыз койнубузга батпай, ушул кызыбыздын өмүрүн тилеп, келечеги кең болсун деп ушул сиздердин патаңыздарды алып берейли деп ушул кичине дасторкон жайып отурабыз. Ушул алдыңыздагы дасторкондордон даам сызып, биздин сүйүнүчтөргө тең ортоктош болуп отуруп кетишиңиздерди каалайбыз, урматтуу меймандарыбыз сиздерге. Ошо дагы ушул болуп өткөн 5-6 саатты ушунчалык кубаныч менен биз менен чогуу, бака-шака, күлкү менен өткөрүп бериңиздер. Сураныч. Телевизордо Кудай сүйлөйт экен, мен сүйлөгүм келбей калды, бир сүйлөгөндөн кийин. Жанакы айтып коет, кайгыны эл менен бөлүшсөң азаят экен, кубанычты эл менен бөлүшсөң көбөйөт экен деп коет. Булар дагы кубаныч койуна батпай туруптур. Биз дагы ошол уулду баланы тилегенде өмүрү менен берсин деп сурап калабыз го. Кыз баланычы эң этегинде сулуулугуну кошо берсин деп суранып коюшубуз керек экен. Себеп уул бала өңгүл болсо деле бирөөнү ала качып келип жашап калат экен. Кыз бала деген эме сулуу болгону дагы жакшы болот экен. Анда эмесе келиңиздер, кадырлуу коноктор. Мирлан дагы бир айта турган нерсе эми, дасторконду ачтыңыздар, мына бизде бий аянтчабызды сахна деп коебуз бизчи. Ыйык жерде булчу, духу жеткен бийлейт бу жердечи. Азыр эгерде сен ушул сахнаны дагы бий аянтын ачып бербесеңиздер, элдер айтат анан кийин эми Мирлан бизди зоопарктан алып келген жаныбардай кылып бийлетип коюп, чекеде ырсайып турду депчи. Эл өзүндө элек жок, ар кыл эл болот. Адам малдын эле аласы сыртында болот, адамдын аласы ичинде болот деген макалыбыз бар. Анда эмесе ошол биздин бий аянтын дагы сиздерден суранып кетебиз, ортого чыгабыз дагы үй бүлөңүздөр үчүн. Бийси сиздерден болот, музыкасы бизден болот. Биз дагы көргөнбүз көп тойлордо келинчегиңден бекиткен акчалардын ушундай алып барып кыстырган күндөрүңө. Мына эми келме кезек, терме тезек, алардын да өчүрүтү келип калды. Ошон үчүн кыстыр жалпы коноктон болсун. Маэстро акыркы күндөрү популярдуу болгон Гүлсана деген ыр менен ортон ачалы. Колдоп коштук, жүрө жолдош туугандар. Кетти.
Келиңиздер эми мына дасторконубузду ачып алдык, биаянтыбызды ачтык, тартынбай, түртүнбөй, астыңыздарга койгон дүйүм тамак баары сиздер үчүн коюлду. Болду, мына чакырганда эле келип турасыздар. Келиңиздер мына конокторубуз дагы келетат да. Конок көбөйсөп, аңыздар эми алып олтуруңуздар. 45-жылы согушта чоңоталарыбыз немисти кыргандай кырып жегиле деп койдум эле. Той этектегенден кийин бирине 4 пакет көтөрүп кетип аткан экен. Бу не салып алгансыз десем, колго түшкөн немистер деди го. Мына ушундай салт санабыз бар, алып олтуруңуздар. Неге? Кайерге бардыңар дегенде ушул жыйынтек тойго бардык деп, колу комушуга, тууган урукка дагы ооз тийгизип, той кешик деп коебуз го. Алып олтуруңуздар. Жөн албай ниет кылып алыңыздар. Биз дагы ошол үйлөрүбүздө той кылалы. Эл келсин бизди сыйлап. Жана адамдын оозунда болсо Алланын кулагында, пенденин оозунда болсо периштенин сүйлөп. Адамды эки гана нерсе картайтпайт дейт. Бул жакшы сөз, анан жакшы мүнөз дейт. Жакшы мүнөзүңүздү көрсөтүп, жакшы сөздөрдү сүйлөп отуруңуздар. Неме баарлашып, сырдашып, ушакташып, ушак деген эми акыркы күндөрү жаңы кабар эле болуп калды. Өзү ушак туруп Паланчака пустанчаны алып турго, деп анан айтып койбомуз анан чыгып элдин алдында. Оозуңуз бошураак эле десе анан эркектер айтат экенбиз, "Жапчыбасың мен, ушакчы билем" дейт экенбиз дагы анан сыртка чыккандан кийин 4-5 адамдын ортосунда туруп, эч кимдин көзүнө карабайт экенбиз. Тырмагыбызды чукумуш бана Исака экинчи аял алып тур дейби, деп. Десе жанындагысы дагы эч кимдин көзүнө карабайт. Ал дагы бир башка сөздөр кылып, "Ооба, паланчаны алып тур" деп, ол уже наркынын атыны кошуп, келебиз таркатып коет экенбиз. Ошон үчүн шатташып такып отуруңуздар. Кубат экен кызыл галстук алып тур. Быйыл кышка чейин кызыл галстук көрөт экенбизден да, ушакташып отуруңуздар. Өзү эркектер ушунчалык да раддомдун астына бир акебиз барып тур дагы, ушундай айнекти карап тур дагы, 2-3 этажда жаткан экен. "Катын!" деп кыйкырып турган. Şu esen aman Allah bergen adamdı boğruna basıp aldın mı? Esen aman ekiге bölünüp aldın mı? Esen aman töröp aldın mı? Deyit ekemiz de biz hiç. Niye oldu? Deyit ekemiz birinchiler. Beçara bayakı çingemiz şu törögönüne bir gün bolgan eптеп şu kaltırap jönöt. Janıga kelgen medсестра etiyat bolunuz, kanınız az dese dagı yok men çoң balam kelip kalıptır dep anан barabız dagı içine kaş çaş tüzdep alıp aynekten karap kız dezgendelenen akalары bayak kişi talp dep ele sementke oturup alıp iylay başlaptır. Pışaktap iylep atsa janındağı balдар ayıptır, aka kız bu, uul bu, Allah'ın bergen perzenti bu. Biri uul kütüp jüröt, biri kız kütüp jüröt, biri vapşe bala körülep gelip bala kütüp jüröt. Ne giylaysiz dese, ey ukalar, 8-ci kız dese, üstünge taştan jengemiz. Dağız hakka oturun, kız buluttu. Koyat eken, anda jengelerimiz var eken da. Oşan üçün ayıptı dağı özüzge alıp koysak bolat eken. Erkekler şu el toптолгон жерде дагы айтып кыз аялыңан ул төрөбөсөң ажырашам депчи. Жытып алып сүйлөп көрөбүз. Бирок кыз бала дарыдай болот экен. Кимге кандай билинет? Эркек болот экен, кыз бала жакшы болот экен. Апасы менен тең болуп калат экен, кызматкер болуп калат экен. Алып отуруңуздар, бири-бириңиздерге сүйлөп, жанагы курсакты эле келе сөзгө чыгарып алды дегенден алыс болобуз. Анда эмесе биз аксакалдарыбызды сөзгө чакыра берели. Бүгүнкү биздин той кечебизде аксакал адамдарыбыз отурат экен. Тагыраак айтканда тага деген бай болот, короосу толот, тай болот, казаны толо, май болот, чөнтөгү толо, пул болот дегендей бир жакшы сөздөрдү айтса, жээндер айтат экен, тага тапканың мага калганы сага деп сүйлөшөт экен булар. Анан тагалар айтат экен, жээнчек, жээн алат түйүнчөк деп айтышат экен, жээн табакты. Анда эмесе бүгүнкү биздин той кечебизде Топчубай тага, Иса тага, Абдулла тага, şu 3 аксакалыбызды жеңелерибиз менен шатырада бир кол чабып койсок, сөзгө жетелебиз. Аксакалдар. Рахмат. Бирлан, келип турасыздар. Келиңиздер. Нурила, келе бериңиздер. Шундай, могул жака туруп турайлы. Коноктор ортосубуз, биздин
меймандарыбыз сүйлөгөндө сөзгө конок бергенче астыңыздардагы дүйүм тамактардан алып отуруңуздар. Бизде той ачылыштарына уруксат алып ушундай аттар аталып чыгып атат. Өзү эле өзүң буттарыңын алып барып коет экен аксакал орунга ушул убакыт өткөн сайын. Анда эмесе биздин эң алгачкы сөз аксакалдарыбыз Топчубай тагада. Кана эмесе кол чаап коебуз, аксакалдарыбызга бир дем болсун. Ne diyes, Millancı'nın şu ökön bugün uzun oluş evde şunca adam çakırıp patalağız dep Allah'dan tilep surap durasınlar şu patanar kabul olsun, ökön vakıtlı olgula, ömürler uzun olsun, dinine sak, ömürler kuğunak, ömürler uzak, gelişen gergen olsun, köp balalı olgula, aldınlardı bala bassın, arkanardı mal bassın, gelişen gergen olsun, daim düşüntüp elden patalı bir örgüle, din soğuk kalayın. Rahman. Ben usul Mirlan Jenim menen Nurilan'ı usul ökö üylөнгөндө эле bir oyun ketkende usul ökönün bir gelişip kalıptır, ökö baktırı olsun kende. Kuday Tağlam ökönü mına baktırı oldu. Jenim, gelinim, ömrümün ayağına çeyin baktırı olgula. Usul kızыңардын артынан балдар кууп чоғап келе берсин. Өкөңөрдүн ден соолугун арт тилейм. Көп балалуу болгула. Рахмат, көп жашагыла. Бүгүнкү силердин ушул жентек тойдо айтылган сөздөрдүн бардыгы өкөңөргө кабыл болсун. Алтын башыңар аман болсун. Oturgan tuğanlardan bardığına kalay dilen bardığınızlarga desi olup işinizde iyilik, aman esen bolğular. Hiç kaçan uğurvaňızlar, zamanınız tinç bolsun. Daima jakşylyk bolsun. Mirlan, Nurila, şu sizlere kalar şu birinçiden solup ömürler uzun bolsun. Şu kız bollar, şu kızların ömrü uzun bolsun. Hatta matan esmen çok olsun ha. Şu Kırgız'dan memnun kızlarından bolsun. Akıllı kızlardan bolsun. Şu sizlerde suyuntüp şu sizler sıylagan jakşı Kırgız'dan çağınızlardan bolsun ha. Жалпы туғандар şu ардайым şu toylarda жолугуш көрөйлү. Tağam Mirlan, təcimem Nurila. Sizlerin şu toyuңар kut bolsun, kızıңардын ömürü uzun bolsun. Şu Kırgızdın keregine jaragan akıllı kızlardan bol çoң oysun. Oşo menen birgele kelgen konoktor kuş kelipsizler, jakşı oturup, jakşı taam tatıp ketipsizler. Özüme de maksat etmişim. Hazır toydun aslında iki ırıda berебиз. Jenim gelinceğinge. Geçip koyasın ha? Аябай жакшы сөздөр сүйлөндү. Бүгүнкү тоюбуздун эң аксакалы тагабыз Топчубай акебизге биринчи чаканыраак болсо белегибизди ыйгарып коелу. Анда эмесе бүгүнкү биз той кечебизде атайын бир элден акча жыйнайлы, белек бечкек жыйнайлы деген ниетте жасаганыбыз жок. Бүгүнкү биздин тоюбузда ушул Мирлан менен Нуриланын колун бекем кысып эки бетинен өбүп койгондогу биз үчүн чоң сый белек катары эсептелинет. Анда эмесе куттуктап коелу. Кош келипсиздер, маэстро. Rahmat. Başınızlardan ak kalpak düşmesin, başınızlardan ak çoğuluk düşmesin. Rahmat maestro. Kelingizler kadırlı konuklar şul aksakaldarыбыз суранып kaldı. Murdadagı ukalçılek şul Topчубай aka Ырыспайдын ырла, Ырыспай атанын ырларыны аябай шаңдуу ырдаган үндөрүн уkalçılek.
Mikrofonu qaraylı деп тұрасыз. Қана месе ырчының қанаты қол чауы деп қойды. Bir шатырада бір қол чауып қойсаңыздар. Топ чауы екеуіздер. Ырдабай қалдым сілерді тойыңарды көріп аябай толқындарып ырдабасамда ырдап бірен деп қарап тұрасың. Нүре сілерге миллан арнап ырыспады қадырыптың. Оқ қара жоқ. Көз ырдай өремәдір, а? Сілерге арнап ырдайым бір оңа мұна қарашы. Оқшосы тұрсам сақа көлеңін, азықытанаты көпке жүрегім, шаңқалата қаны шайыры күлікіңді, рақатты өмір сүремін, шаңқалата қаны шайыры күлікіңді, рақатты өмір сүремін. Жылмайын күжілі қарасам, көңілі иді бітебе баратам, жүрегімден қайрақ сұбырғып, тесейетін біткен арасам, жүрегімден қайрақ сұбырғып, тесейетін біткен арасам, албыданып жүрек ұялап, сырға терен құштық сыйпалап, тесейдің тұлғып біткен бұлада, шықпайды жаным тыяна, тесейдің біткен бұлада, шықпайды жаным тыяна. Екінші ырчыбыз Абдулла қана, жаңа қана, Зейнеп жаңа. Қол чаңа қоясыз, тағы бір атқарушымыз бар екен, бір шатыраты мына қыз баланы қолда қоштап қоялы, назданатты қоясыз, жабыша. Зейнеп жаңа өз Қырғыз Республикасында еліне еңбек сіңірген. Мына ататалғандағы бір уже конкурсанттар шығып атады. Бүгін өр той болады тоқшайды, құда қаласа башы жақшы башталды. Таңдамесе Зейнеп жаңа өскен микрофоны қарабас. Не дейін, біріншіден бүгінгі шынай жашнақай кеченің көсі болып тұрған ұшы нәрістен өмірі ұзын болсын, денсаулығы чың болсын, ата-енесіменен бірге болсын, ырыс кешікті қыздардан болсын, арқасынан көп тамшықалар көре берсін. Барыңыздарға денсаулық, ішіңізге жақсы отырып, көңіл ашып отырып кеттіңіздер. Мейлем дайырдың деле жоқ. Мен деле ұшы Рыспай Абдықадыровтан ырынан атқарып берсем. Елесіңде қарап тұрсам сүріттің, естен кетпей көзін жегі гүл өскен, есіңде ечіндегі сырдашы, сұрық жыртатты сөзді жүректің, сансыз жылыз бізді ғана қарашып, сені менден, мені сенден табашып, көпке жүрдік ойнап күлдік жарқыным, кетки шекті аппақ болып таңарды. Қол шақырыңыз, қана. Молодец сіңа. Қила, неме... Демес шып қалды есептіні, Исака, тойғала келін. Жеңгәмі шыпылдаған бойдан кетіп қалды ба, біздің белек өйісті албай. Келіңіз, Маржандың атынан шұлшақанырақ белек болса да өйісті беріп болсы. Қол шақырыңыз, жеңеске. Күмірді атай жыл той өткізіңіз, жентек шығырауыз деп hareket kılıp dasturxonları жасашты ошон үчүн сыйды дагы көрөлү бүгүнчү. Батыр деп сыртка чыгып кетпей, тамактар, сый тамактар келгенде кирип, алып сый дагы көрсөңүздөр боло берет. Алып олтуруңуздар. Бир күнү
Bir enemiz nevresini kucakta erkelet aynan bugün ököz uktayt ekemiz de aynan de otursala kelini keliptir dağı janakı balasını karap oturup siz menen uktabayt meni menen uktayt ben belim orup törөгөмүн bunu ben talgak bolup törөгөмүн bunu meni menen jatat menin oğlum degen boydan alıp kirip ketken eken enemiz nичего себе sen benim samınıma ali kim juvarsın sen? Nичего себе dep turdu az balam kelgende körös. Yana bir malda köçödün balası kirip kelinin komunasına kirip ketken eken enemiz artından kiriptir dağı. Öy çıkarmak dur. Ben dağı seni belim orup törөгөмүн. Ben dağı şunday kurut mayga talgak bolup törөгөмүн seni 9 ay boyumda kötörüp. Aldıma töşököz jatабыз. Degen eken Janakı baladaga jakşı görgön balışını koluna koltuktap turda boluptur apam ananın apasını üynep kettir. 10 gün apası menen japtır. Kolunu ukulayt eken, jelkesini ukulayt eken, padasyny alat eken. Böbök maldan beri süйлöşkön, başынан ötken nerselerdi süйлöşüp bawur jubur bolup oturgan eken. Beçara kelin 10 gün aşa bolbay kaltır. Şunday jini kelip kalgan eken. Patınısты alıp, kök çay menen kara çaydan koyup janına Şakşak, bakşak, limon, sakar, bakar barını koyup üstüne jakşınaka kılıp dazmal menen jaup eşikке kelip tıkıldap tutat eken. Ene on çıkpayt eken hiç kim. Ene ene siz jaman jumşak enesiz go. Eno ne korkup kettim o şey. Kelinderde huri tokşayız. Ene degen süyle deptir içkeride. Ne oldu dese. Balaga bala almaştırayla çede de koydu eken. Mınандай bolat eken. Mança-mınça bol eneler bir üyde bayak armiyadagıday dedüşke bolup kalat. Det bolup kalat. Mança-mınça azıllaşbaş gerek. Anandağı köpçülük akelerimiz aslanmay şol. Ne üyüңөрgө şol kayneneler kudacak kelip kalgan bolsa. Kimler keliptir deseng, nemistler de koysan. Ne jakşı görüpday. Kiliçkası oşonday o. Anan eldin katarga koşulup biz de kaytıp koyuz. Kayın jurt kelip kalgan bolsa kimler keliptir dese düşman tarapta koyuz. Kayın jurtu keliptir, kayın jurtu keliptir de koyuz da. Ne deytiler tamaşalap. Bir jerde bir reklama turuptur. Kaynenemi jogottum. Boyu mınança, öňü mınança, üstünde kamzir var, butunda ması kalaç var. Kim tapsa sotku verem dep жазып oturasın. Tamaşalaşat eken değil mi? Orusça tamaşalarda çöşşalap koydum. Aka özü aytat eken, eken bir karaçıya meni piyalama çoğun çama düşüp kaldı şul, konak keleyt atokşayt. Dese jenge özü aytat eken, emi jiyinelekte kelbeyle tursun, jalı ırgıtı verinizçe. Size koyamam, çay koyup ezip koyayım da barmağı menen kolunu saltır da janak çamanı ezgen eken darvaza tarak da açılıp kaynenesi kirip keldi. Üstü başı su ken. Ene ne oldu dese üyüňe kirip kel aytıp janak tahta köprüden ötüp ketip kanalga düşüp kettim deytken. Çıkayın desem bir öyle başıman baskanday bolat. Jakşı çayxanadan aksakallar çıkıp kutkarıp kaldı. Devatsala bayak bala aytat eken, siz ekeningizdi bilgende oşol çamanı saçын talkalap taşaytilen de koydu eken. Şütüp süleşet eken. Hem tamaşa ene bar olsun. Tatınakay kızlarını bizge östürüp, şunday evrelerdi körüp, tayene taya oluşsun şulardagı bir batalarını alıp kelebиз. Dagı bir bizden sıylı konuklarımız var eşken tördögü şol Topçu aytağın ustalı degel aytıp koyalı. Mirbek ake baştagan, Ulan Mırza baştagan. Tegil oşol jerde ayeşeneler oturatken jalpı çıkı veresler bugün aksakal orunga kelip kalıpız. Kol çalıp turabız Mirbek ekenin cemaati. Bugün köy şol toyga barıp şol jakşı tileklerdi aytıp Mirlan menen Nurilaga jakşı kaloolarыбызды aytıp keleli dep taza kiyinişip toyga kırgız jakşı barat da atay kollarına belek alıp bir üydün jol bolsam paçka bakça akça alып kelbese dagı azırak bileklerini kötörüp kelişken eken. Anda mese sözdü Mirbek akabizden başlayasın. Kol çalabız. Waktu kita
келешекте менде азаматтар анан барларға қалай айтады денсаулық iyi Урматтуу ушул кеченин меймандары, жана кызым жана балам, силердин бүгүнкү тоюңар куттуу болсун. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун, келечегиңер кең болсун. Кудайдан эмнени тилесиңер ошо тилегиңер кабыл болсун. Силерге кааларым ушу бардык жакшылыктарды каалайбыз. Ушу кызыбыздын өмүрү узун болуп, келечектеги эң жакшы кыздардан болуп чоңойсун. Бүгүнкү тойдун меймандары Маржан кызыбыз, Мирлан Нурилла келинибиз ушу кызыңардын өмүрүн берсин, ден соолугун берсин, ушу бактысын берсин, ыймандуу болсун. Ушунча элди чогултуп ушулардын батасын алабыз деп отурасыңар, ушунча элдин баардыгы ушу батасы Алла Таала кабыл кылсын ушу. Баарыңарга ушу ден соолук, иштеңер ийгилик кылсын. Мирлан ушу тапкан нерсеңердин өмүрүн берсин, экөөң бактылуу болуп, өмүр бою камашаң болуңар бек болсун, ушу нерсенин аркасынан дагы нерселер келе берсин. Ушу менен ушул жерде туугандар баардыгыңыздарга рахмат, ушунча Мирланды сыйлап бергениңиздерге. Мындан бuyaka баардык үйдөрдө ушундай тойлор боло берсин. Рахмат Мирлан ушунча элди чакырып, чай берип, бата алып, аткана тоюң жакшы шаңдуу өссүн. Рахмат. Мирлан менен Нурилла бүгүнкү бешик коңор бек болсун. Кандай ниет максаттарыңар болсо орундалып, Аллахтын атайын колдоп жүрсүн. Ошол Маржан кызга болсо бекем ден соолук, өмүрлөрдүн узундарынан берсин, адал рызыклардан берсин, ыймандуу, акылдуу кыздардын катарын толуктаган жакшынакай, ай чырайлуу айдай кыздардан болсун. Тилектешпиз. Uzun ömür ömür boyu kanaşa bulma hiç üzülürsün. Bana babasına şu kız baktığı kızda kalmışlar. 50 yılı şu kesinde gelip kılarlar. O şey oturanlar vardı. İyice sinirlerge köylerge sizlerge de şimdi sol uzun ömür. Vakıtta var şu zamanımız tinç olsun, elimiz tinç olsun. Allah'ın içine özümüz tinç oluyor. Şunday haftası konusunda böyle tamaşanın üstünde yürüyor öyle. Kımbattуу жалпы жамаат, бардыгыңыздарды бүгүнкү бардыгыбыздын башыбызды бүгүн бириктирген ушул эки жаштын, эки Курманжан Даткадай болгон, Аксакалдай болгон ушул инилерибиздин ортосундагы бардыгыбыздын башыбызды бириктирген кызыбызды Нарисенин өмүрү узун болсун, жүрөгү ыйманга толсун. Жакында келе жаткан орозо айт майрамдарыңыздар менен ушул кызыңар дайыма кыргыздын жакшы чыгаан кыздарынан болсун, аркасынан көп бут кийимдерди силерге алып келсин. Ушул кызды тапкан эки өңөргө дагы ден соолук каалайбыз. Дайыма өмүр бою колуңар үзүлбөсүн, ушуга окшогон дагы кыз уулдардан көптөгөндөр көбөйтүп, кыргыздын санын көбөйткүлө. Кыздарды, уулдарды патриот кылып чоңойткула. Бардыгыңыздарды бүгүнкү кече менен куттуктайбыз. Жакшы отуруп, жакшы эс алыңыздар. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Алыс жерде жүрөбүз, бардыгыбыз тынч болойлу, аман болойлу. Биздин Кыргызстаныбыз дагы аман болсун, тынч болсун. Президенттерибиздин жакшысы келип, элибиз оңолуп, Кыргызстанга жакшы болуп барайлы. Бүгүнкү кечени жакшы тосуп, жакшы отуруп кетишибизге баарыбыздан суранабыз. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Кызыңардын өмүрү узун болсун. Жалпы жамаат тынч болойлу. Рахмат сиздерге. Рахмат, аябай жакшы сөздөр сүйлөндү. Калган сүйлөбөй калган конокторубуз астыңкы сүйлөгөн
konuklarımızın sözlerine çin yürekten Svarka kenden de koşuluşat eken. Biz dağı çin yüreğimizden koşulabız. Anda mese atayın köterip kelgen arz bolgan bileklerini köpte kırıyoruz, saman bolsa çöpte kırıyoruz. Hoş gelipsizler maestro, kabul kılalalar. Çok rahmat. Jönele kelmesizler de koyduk. Tegele koymazlar da. Bu vaqında alıp algan nerselerdi bugün bergile. Berelek bolganlar olsa berip koysanızlar, Xudo kalasa. Biz daha bereriz ha. Erlan. Xudo kalasa sizler toy kılganda da Erlan'da koyuz var hizmet kılabız. Azamatsızlar. Ayabay жақсы söyledi mına ejikede Kırgızstan'da ayabay жақсы prezidentler kelsin dağınan tezra ketsin degen. Oturaslar devamlı tomağızlarga dağın bolsun deyiş dağı. Мен дағы шул Красноярскіге келгенде барамындағы bir video монтифон bir televizor alып эле кайтамын деп келип мына 15 жылгадан бери шул жерде жүрөбүз. Астымын ал жерде акелерибиз 30 жылдап, 25 жылдап жүргөн акелерибиз бар. Мына уже балдар дагы окуп калды. Кудай кааласа ушул жерде калып окуп, ушул жерде иштеп, көбүлө айтып калат, биринчи мекенибиз экен ушул деп, эми бул эми Кудайдан болот баары. Бул сөзүмдүн артынан дагы бир Керим Тураповдун айыл апам жапкан нанды сагынам деген ыр бар экен. Ошонун экинчи сериясын дагы чыгарыптыр. Айылга кат деген, ушул айылга кат деген ырына аткарып берейин, окшоштурушка аракет кылабыз. Билгендер болсо кошулуп ырдап туруңуздар. Айылга кат. İstitam İmrat kışlarında İmamdan iyisi çok de buzmadılar Güvenilir bulan olur nefsine Güvenilir bulan olur nefsine He's
Хан Чон Фон деп қойсам еме. Рахмат торта десеңер керек, өзім деле түшінбей қалдым. Рахмат әр кімімізге қырғыз жеріне барыштағы нәсіп болсын. Анда бесе біздің сол қанатымызда Талай әке баштаған жамаат деп бізге жаздырды. Жалпыңыздар, жаңағы сөзге шықпай қалған таға Абдулла тағасы менен Иса тағадан башқаңыздарды, барлығыздарды сөзге жетелейбіз. Маэстро! Мына қадірлі қонақтар, дағы бір бізден чоң топ шықты. Сыйлы қонақтар, аябай Мирлан қадір барқыңар бар екен, шынша қонақтар уақыттарын аябай келішіп мынандай күнігі той баршылыққа келіп отаты екен. Анда месе сөз бізден дағы бір сыйлы қонақтарымызда. Құдай разы болсын. Мен жиенімдің тойында 2 жолы сөйлеп атам. Бағы сөйлеп қойғайына көп кетпесе керек. Айналайындарым бақтылы болуға, өмірі болуын болсын. Көп балалы болуға. Балалы болған сайын сердің сүйінің үшін өрді. Мен сіз серменен çoğu бөліп, дайма серменен çoğu болуғайын. Көп жашағына. Рахмат. Мирлан, Нұрила, жаңа қызыларға той беріп, бата өткен атысына батасы қауыл болсын, өмірі ұзын болсын, бақтылы қыздардан болсын. Бұл қыздың артынан дағы балдар қыздар көйіп келе берсін, екеуінің денсаулығы үшін болсын. Қалған қырғыз туғандарда барына үшін тойларды ойнап күлтіре берсін. Мирлан, қарындаш Нұрила, мерей құттықтаймыз. Қызымыз Маржан өмірін берсін, денсаулығын берсін. Ошоны тапқан сіздерді денсаулықта болуға, бақытылы болуға, шындай ақбата алып, шындай той беріп атсыңар, сол ақбата менен қызыңар ақ жол той қыздардан болып, өзіңізді болып жүресіз. Құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум, урматтуу бүгүнкү ушундай Татнакай кеченин жалпы сыйлуу коноктору, урматтуу бир тууган кыргыз мекендештерим. Мына сиздер менен биздин бардыгыбыздын бүгүн башыбызды бириктирип, дагы бир биздин бир тууган кыргыз жигитибиз, менин кайным Мирлан келин бала үйүндө наристе төрөлүп, үйүндө папанене болуп кубанычтарым көңүлү батпай отурат деп чыкканда сүйлөгөндө өзүңүздөр көп болдуңуздар. Кызыңардын өмүрүн берсин, атына жарашкан кыздардан болсун, атты дагы аябай тандап коюш керек экен, себеби уул болсун, кыз болсун, өзүнүн атына жараша болот дейт. Акмаржан деп койгон экенсиңер, бул ат дагы азыркы күндөгү эң популярдуу болуп аткан жакшы аттарды коюпсуңар. Атына жарашкан кыргыздын ошол Акмаржандай болгон. Жалпы эле биздин кыргыз элибизде аял атынан чыккан улуу инсандарыбыз бар. Ошо Корманжан жатка энебиздей, Кыз Сайкалдай, Жаңыл Мырзадай, ушу кыргыз элинин бир сыймыгы болгон, кыргыз элинен бир чыккан атактуу адамдардай болгон биздин кыздарыбыздан болуп чоңойсун кызыңар. Ошо кызыңардын денсаулыгын берсин. Кызды тапкан бүгүндөн баштап мына жентек тоюн берип, төрөлгөндөн баштап ошол кызга кандай кызматтарды кылып атсаңар, келечекте ошол кыз сиздердин жасаган эмгегиңиздерди актай турган, ооруңуздарды колдон жеңиңиздерди жерден ала турган ушундай кыргыздын бир ардактуу кыздарынан болуп чоңойсун. Өзүңөр бактылуу болгула, дагы көбөйгүлө, Кудай буйруса, мына ушундай жакшы саналган бир тууган досторуңар менен, туугандарыңар менен уулуңардын тойлоруна, кызыңардын дагы кандайдыр жакшылыктарына биз ар дайым күбө болуп турайлы. Ал эми ушул жерде отурган биздин жалпы кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун. Бул жакта айтып өттү, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөр Кыргызстанда деп ойлойм. Анткени быйыл Кыргызстанда дагы эң чоң сыноо турат. Себеби биздин кыргыз эли өзүнүн президентин шайлоо болуп отурат. Ошон үчүн жакшы президент кыргыз элибиздин пешенесинде жазып, бардыгыбызды ушул жерден алып кете турган жакшы президент келсин деп тилек кылалы. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылык болсун, аманчылык болсун, тойлор болсун. Рахмат. Мына калган сүйлөгөндөр сөз түрдө астыңкы сүйлөгөн конокторубуздун сөздөрүнө чын жүрөктөн кошулушат экен. Анда эмесе бар табагым, кел табагыма кол чалып турайлы. Кош келипсиздер. Белек бешкек тапшырабыз эми.
Андай çok konoktор çıktılar çünkü. Turup durumuzlar, давай sizlerin hurmatыңыздарга birinci antragözді açı bereli. Sizlerin hurmatыңыздарga maestro Canibek dayarsın mı? Kelingizler kadırlı konuklar. Kırgızdın kursağı ne çıkat dese olturup öyle bılçıldatıp jeberet ekemiz daha diyete kaşıltap koyat ekemiz. Jalpı biге çıkabız. Birinci biyimiz mına şu Suyundun cemaatının biге çıkabız. Tomaktı sinirip degende. Maestro. Hey!
Yaşanmaz,